Menchia Stronko Emma Juu TV ashafo nyina na Bible aka se obi ani gye a yene ne mum na ngye ni saa nso na obi reho a yene ne mbum na yeni areho encheye na yete se weja dam no ayema nti amobie na mpempe no so mobie a eya na ekokokoko nkrofo afie SS omoniema but this particular one amobie ye ne de for the past 20 years omo amote ha no ekire a na tise we ne de edutwe mankasa ekoachire ese nema bebre na actress baako a edin a yenim se de friend no ewo movie industry ni mu ene Fante Borga it is area bi e frɛ ho ice bread na ono so ne ho kan ye Juu TV ahwefo ye ba be pie mu ewo ice bread na ye ne Fante Borga e ba twetwe nkomo na ya hye ne esiye potin sada no ne deben na asai na sesia nso na sitinam atesen enko ba bia twemi me twami ho sesia age aboafo enkrato na se me ba me ne Fante Borga ebedi nkomo ya nom ne adofo ya aboafo a aso yasne se emfa program fefefe emrewo eye africa.co.uk UPFRICA eye online business a omo ba beboa adwadifo ai eni me bia woton bia o qualify bomodin akọ omo website ho www.africa.co.uk enchechemu bia no obenye free ho afeye fi ho a ni ye ko pay angel money transfer omo so ba so omo ba beboa ye ni yetumi esen ni sika edi akoma ya dofo e wo Ghana o sen ni sika na e free ye nyohwe enti bomodin a neko Google Play ana App Store neko download your app no na sha se sen no sika e ma review se wo sen ni sika no na obisa o promo code ye se ya ka se Juu she ho insurance so ho se da chimbia wo yare ana se wo pese wo nkoto aduro bia insurance ni betue sika na ma me ka nipa wo fie wo gi sika no ono na beji sa insurance moda so etwen yen emra ye kwaji aboafo enkrato no mogusu etwen yen edamase nkosora entwen yen emra mo share na mo comment na mo like enso aka ho se ne be boost your immune system ni ye pa edamase Fante Borga ye ma wakwaba ediba Juu TV so mejodo obedi kan abodin nyina akire ne ye hu onipa ko a eye Fante Borga okay e fra me Ama Gloria aka Fante Borga na me actress me sanso ye ketra me ye zibano mankrofo omobie dam no we area wote ye fra ha sen na den ne see. Oh, I had a fair as bread to barrier traffic light no wana as bread kwane dem fra has bread na mutu betna no 1 year pepepe ni na mko djuma ba na nsu na ezi wa ha nyina gidigidi kura che de nya chance po mfa nko dem na onya sam kakraba even man fa pin po wodem ho na akwa adwuma ba na nsu ewura wudem ahye na refa nti ho na ubi na atapo na meje sei ma mutum ro ata na na osem no menyo ka se de mata ne pe na waka wo mo ho ya atala o mafa na ya atala o ye odi mu kakra mutum du ko baby menya manyina la sei nsu no ye dem menya manyina la sei because baby na yet na menyim de nsu no botum wedru ho men ben nsu no kra but to ne ba ya bodru baby a as bed factory na nkasa wo na nsu ne de wasa ya de pi nsu ne de wasa ya de pi na men kai da me de benya da manzama no foforo ne biom ngindi da motu menya because nzama wasa no nyanzama kakaba before obabet na area ha no na on say da say
nsuo omo bie dam na etimi ba ha dabi san ka membe gidan no se menyim da nsu no obu ye oba ha ka membe gidan da na ba bia meta no so no o ye hardly say ntu no botum aba ho na o say hardly say betum na say ba oh say no ye nti no ye me wanwan no because dam no me ye so boy meta woshin meta da boy dam no but wan ko to the extent the oba full barrier but as bed crab do barrier oba barrier kakra sana all sanity sunu the way sunu bear no na in fact no ye nwanwa because beginning the cramp no was sunu nya da baba baby ye wono but me say there was we boy sunu but no was on mama pom ko hwebi but na me nyim de botum aduru baby a mate no ti me bodu fe no che de bibia condemn cause sunu ejina mpo na ohoro wona na ase nti I attempt that ready mpo keke yi bibia in fact I don't kwa botwa do so no e de atwon ho sunu de wasa ya de pi wasa me no kasa atalo se mpo nya me dia atalo se mi onyame dia tino me hiamoa pa nyama me de mfi bebre me da pɛ no da krope ni nyina lakɔ me nda mattress do me nyoka se me nda mattress do me de bashit na me de sofom na me da do isa so nyama nkwot de first no de we na adwuma ne ba hye so ni se adwuma na asi zo mba biom because of asete na why di ni nti nipa obi be bibi ko instead of so oba frɛ ye ne ya be ya ma no so de na nkasa ne nebusuafo wo ye because wo ya wontum wonye sika ntua ka to yin nebusuafo betena wo na wa ye nti o de ma hia so na ye adwuma na ye bre nti nyama nkwot de first no nti mi hiamoa in fact mi hiamoa nti o de wani bubu a onyama na asɛ no on the Kogana cities mo ebe tsese oh muntum nka because bi okwa men kai ska me do tai muntum nka nyama no nso na atwekɔ ne de muntum nka beka na matum aba amount de ne ton e bia 1 cedi anam ton 2 cedi sa mo boleta muntum nka hey me bolata sa we de fanti we de emoduo me bolata ane obwa etua okay with the typical one wow Rawosemo entino sadan that particular day no oda hinti na nso no word according one no we fa na mo dai makada hotel because na the way anso dele ye no na fe nyina yeluguan timi guan ya bodu barrier na men shampaboa nti obi no mama mpaboa o barrier na me do kwai na me nyampaboa so nto because na shops na I dem wa tututu shops nti obi no mama mpaboa o barrier timi koda hotel wo awish wana me kokede kada hotel koda 2 days ansa na nso no twetwa amele befie me ba ne 9 ma nso no do kone de ko ma wa say so titew nso enyo wo de mu hono so wa say chale onye easy asam na mempeda ma nti wo TV o dem bibia wo dem bibia mattress po asa ya TV no ba TV no so manfa mbo ho so boho dia na bia meka do be save kaka manfa mbo me da actually stand because no ye fofo na menyo bia me yemma me koto challenge na menyo bia yemma nti me da actually stand no nsu twe stand no asa no na otumo bobo fom nti me bai na nanyim butu nsu no mu nye izi me no ka se power repair ha me nko nkura da me ko makeje Juu Tv after say actress Fante Borga and menene gusu atutwen komoyi na kosem ne eto no mra mo bie weja dam no ne eto no eno nkomo na megusu a menene edi Fante Borga oya actress enkom kakra ebia obi wo a onim ohun film kwa we twada wetimi edian family lane nim kakra movies ben na we twa dem na wom kakra so far ne dey okay day one no ade ne ye na series nkote na me try series a me twa oyo popular da series ye efficacy munsam na after efficacy munsam no senior me try moja fase na me wom won na me PM was asset no so me kai pa na PM na
metwa Juu production should be in some BCC no so metwa bi da is now play part some BCC na me maame na I think na me asolba me asolba ntina nsam no osisi no aya watch it same is na me lecturer na nampedu ma me edin Mr. Fane Mr. Fane Enti Juu Tv Fante Borga mene na acte da mene na etwa movie da eya moja afashe film awka ho asem na me wom me na me production manager awsa set no so na ye were the likes of Freda Mugi ye were Gift Timi awanya ne baby call na ye were mame Janwa me ka mame Janwa na obia be hunu mame babies ewom Tioflasa na wom ye say nkrofo papa Ebeneza donko eke katabra wenya ne baby call no so wasa movie ni mu ani me kai pa say moja fashe ye hu bia ena sa nso ena nsemisisi nso na owom na kai ayo nyankonton kaya yo no so na me ejako na sister kaya yo na mitasu twa series twa series aso call TV programs like panels the panel no so me a metie me a so waba me show so e TV Africa da odon komopa show e TV Africa na me na me producer and so waba so da Juu Tv for onipa me ni di nkomo ye obi a minim ni ye pa ache nti actress any actors a mo hwe yen nua na ade atone ni na esi ye no me sure say atonim nipa bebre nanso actress Fante Borga na me matchi aben no me ni ebi mu nso de nkomo even though omo nya actress there but actress yes ni nam egu apaso na yeden na yawe nti awo mama kai mama bia na awo moja fashion nim ye friend no wo din na yebo makai sa makai ne pa wo din na yebo nti Fante Borga na kosem enie nti se wo hyen na se wo mo bia wo de beboa na mo amwo amanone ene Ghana ha nyina emwa bia any form of emwa bia say yesika say ye entade de ono osuka kranti no o de atade bi brand na bia enko no ti de o man iska no ba ko to atade no edemu ni ma accessories ne TV asay ne fan asay on that mattress so or the bedsheet na say from memory o da cement so I'm sure na wonya pneumonia and any form of emwa bia wo wetimi de boa yenue it's welcome Fante Borga to be after interview we na obese omboa wa for number 2 my number is 0244 02 9638 0244 02 9638 amenyama na medi adwuma no mpo na mpeda mesa because all them na ewifu bo wie nzama no sa ensu ni ye de no gate ne da ho se ye guane ne nyina ye guane ja ho nsan ko na nkofo so de ziama da me ayi no bi kanu no bi ni wode nam do wode wie nzama ntem nyama ne de wo wie nzama ne de wo wie kwai eye nyama wode ya wo catering nyama no wo wie cause na so catering nyama ne boarding da ho wo wie ni nyina nti no mesra Ghana fo titu po wona wo wa manone titu ye mam disi sala ha ye tin papa nye easy kura nde koto da de sano krumpo a ba da de san bia boto no meto na hen boto no ondu 100 cedis mpo size 15 ondu 100 cedis mpo nda koto size 15 na
sika bebre me ye de nya da manzama no pa da manzama pa musaka wotuma start adwuma na kakra na che say enkrofo wie because that is saying there inso or fan or eden inso fan because it's the mo inso na betem o hwe inso sanka wanya wade ene kwafo wie pa kwafo wie nzama no tinu sa enyina ye fifie wo no ye gwane na ye fifie na fie wa ye di obie ni kro na ye din bie fikutam no mu hono wa brosan wa ka hyeso not hono so no hono hye no rodwene nzama ho nti onja ne ze no rodwene hono ba water wo fie mfomo ana fie no so me hey nyama nkasa me fie makada mulpo ya me lock gate fie ne me hey nti no in fact oyedin papa oyedin nti me hiamwa papa na interview ya we are so yari menyimi de obi befre ana de obi bekade na sa actress ana de nipa bi de na wonyama sei na eleba da about social media in fact Anton wo yaleba enya no adri nti me pedo bi kura be ka bibi afa ho de na de nti na me yedi sia me shefe ya me nko bebi ara me nya talepo asepo na obi invite mo bebi a na no me call don komo pa show na me kaka ma asam che Cindy in fact no na ro ho papa me ka che Cindy da atala o se mo nya atala wa aka because on na me de ko eduma na atala wa aka mo a me se o se ebe yeyi asem o tu me ka che ma ampa so wi asa yeden wi asa wa yeden Sisala Wednesday minyamoko program no so atalewe nya talent iti no nya de afi no obi be fra we bi sada na enya adwuma na meye but was nsakoro ntum kata nyakopon na enwa nsakoro ntum kata na sisi adwuma no so mo so oba no on baby sisala po bi fra me adwuma na abanzama na mdreke ti da me current enyama no so current na fiska kaka na enya na de nya la ko tu enyama na ka so mesere pa mihiamwa papa mihiamwa ira crowd Juu TV ashafo we de yenyina yate nya ya sister no e de ato enim tena me di kan ye no ketua bia nso kakra bia obetimi de aboa no bia no nama ena ode atudwa no na say oche Juu TV a your numbers eguase WhatsApp numbers eguase emwa bi abese ode boa no betimi e de afa eho no so yensa beka na yemanensa aka na emre semu no yebesan ya ne na sambe di nkomobiom se modi samwa ne ba na yafa sa yesibe be yafa de fro no ehwa na yafa de sane na yede monase abremo enim se modi onyankopon mwa abeyesa yeda munyina ase monkoso na monhwe Juu TV na mom kai se aboso ba enema ojapai ena se aboa no beye kese nso afinin taban enenti no monhye na mon like na munsan commenting ka ho na eba ne sa abena bere nyina mu no ebenya hoɔden na e boost your immune system no na de bia de bibi abremu amamahwe ye da mo nyina ase keep watching Juu TV.